muthenya twabangite ciana cia cukuru aroka itungane na aciari ao na arutani ao nigetha othe mahote kumenya niki giki gikagwo na CBC tondu muciari utokaga cukuru urihaga cukuru fees yero na kuria na M-Pesa ndoi no kuigwa igwa gitio giki na gitio kiria na akanegena na kuria tondu inegenero ni tukinyagira no ndoi haswa niki gikagwo cukuru koguo ni turabangite muthenya uyu moke tutungane tumenyane tumenye o mundu itemi riake ona ko tuhota kwarania tukwarania thutha uyu ati muciari mucii ni aramenya mwana areka atia cukuru muciari mucii ndekunegena mwarimu ni aretia kina tondu ni requirement cia curriculum ino njeru ithia na mbere garama ni nene muno kwi muciari na kuri thukuru tondu taru akone for example urenda kuhena kigeranio kwineke urakiruta mutandao-ini ucoke uthie hari wike printing ucoke print no gibara mwana munenda maratathi kinya tafauti uguo hindi ria wekaga budgeting ya cukuru ndwekirire ati maybe ni ukera 20-30-50 cia kigeranio githeri koguo ni very expensive mwena wa cukuru na kuringana na curriculum ino ya CBC ni tuonete bata wayo muno makiria ni tondu ciana citu ni irahota kwikira maundu tene ni iraremagwo ni kwikira maundu no riu na tungimatiga nyumba ni turakora rimwe ni maturugeire ni matuthambiirie indo ni matuthambiirie nyumba koguo ni turona CBC at least ni curriculum njega na ni gutwara ciana handu haraihu. Yale maneno ambayo watoto wanafanya hapa na nimekuwa na understanding ambayo sikuwa nayo hapo previously. Kuna jambo moja ningependa kuomba serikali. Nimeangalia ni mfumo wa CBC ambao kweli ni mzuri kwa watoto wetu kwa sababu sisi hatukupitilia mambo haya. Ndio kwa sababu wazazi wengi ambao ni wazee walikuwa na ule mfumo wa kitambo wamekuwa wakihangaika, hawakujua waliumbwa kufanya nini. Kitu ningependa kuomba serikali yetu kwa yale mambo ambayo huu mfumo ambao umeleta ni sijui watafanyaje, lakini tunapata kama wazazi wakati mgumu sana. Saa zile jioni tukikuwa tumetoka kazini na tumechoka na watoto wamekuja nyumbani na wanataka tuwasaidie kazi za shule. Ninajua wazazi wengine, kuna wale wazazi ambao hawakai nyumbani, pengine ni watoto peke yao wako nyumbani na wafanyikazi. Wazazi pengine wako nje town ambazo nyingine ni za mbali. So kwa watoto kama wale inakuwa ni vigumu sana wao